Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih Bapa atas berkat-Mu di sepanjang hidup kami ya Bapa. Bapa, di saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Bilangan 6. Ajarlah kami mengerti firman-Mu ini ya Bapa, dan ajarlah kami hidup untuk melakukan perilaku-perilaku yang berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Peraturan karena Nasir. Tuhan nuruh Musa mereken pengajaran si tersurat ijenda man bangsa Israel. Tep-tep dilaki entah diberu si erbulawan. Ras Tuhan gelah ia jadi skala Nasir. Janah i peserapna diri naman Tuhan. Arus i pantang kena anggur rasbir. Laban si inemna inemen kaipe si ibahan ibas buah anggur nari. Entah man buah anggur simbaru denga. Entah pe si enggo kerah. Sedekah ia sekala Nasir denga, labanci ipanna kaipe, sirehna ibas batang anggur nari. Biji anggur entah kulit buah anggur pe labanci. Kidekah ia iteruh padan Nasir denga, labanci iguntingna bukna, entah pe ercukur. Ia terikat man padan asa dekahna ia ipeserap man Tuhan. Janah arus i pelepasna bukna ras janggutna turah. Bukna jadi sada tanda maka ipeserap kena dirina man Tuhan. Maka labanci ibahanna dirina keliaman alu lawas deheri mait. Aminna gia mait bapana jine entah pe nandena seninana entah pe turangna. Sedekah ia skala Nasir denga ia ipebadiakan guna Tuhan. Adibukna si ipebadiakan keliaman erkite-kiteken ia kundul rembak rasekala jelma si mate rempet arus itimaina pituari janah kenca icukurna bukna ras janggutna alu bage ia enggo jadi bersih rikutkan peraturan agama. Ibas wari si pewaluhkan arus ibabana duan dukur entah duan derapati man imam. Ibas dalam bengket kubas kemah perjumpaan. Sada arus ipersembahkan imam jadi persembahan pengalami dosa. Janah si debanna jadi persembahan tutungan. Guna arbahan acara pembersihan man bana. Sabab enggo ia pedeges resmait. Ibas wari ekang arus ipebadiakan naka mulihkan bukna. Janah ipersembahkan na mulihkan man Tuhan waktuna jadi skala Nasir. Waktu si arah lebih lanai ikira. Sabab bukna si enggo ipebadiakan enggo kliaman. Guna persembahan tebusan arus ibabana sada anak biri-biri umur sada tahun. Adi skala Nasir enggondungi padan si enggo ibahanna arus ilako kena acara enda. Lauslah ia kudalan bengket kubas kemah janah ipersembah kena man Tuhan telu asu-asuhan silalit siti peman pandangan. Asu-asuhan mekap sada anak biri-biri bajarna umur sada tahun guna persembahan tutungan. Sada anak biri-biri beru-beru umur sada tahun guna persembahan karena dosa. Rasada bajar biri-biri guna persembahan persadaan. Tambah si arus pe ipersembah kena sada raga roti sila tamaragi. Roti si mekapal si ibahan ibas tepung nari icampur ras minak zaitun ras roti si menipes si icelahkan kubas minak zaitun. Janah tambah si gandum ras anggur asa arusna. Krina si enda harus iendeskan imam man Tuhan. Bagepe persembahan karena dosa ras persembahan tutungan harus ipersembah kena. Bajar biri-biri harus igelahna jadi persembahan man Tuhan. Jadi sada persembahan persadaan. Janah ipersembah kena ras roti si ibas ragandai. Gandum ras anggur pe harus ka ipersembah kena. Kala Nasir ndai harus cukur bukna ibas dalan bengket kubas kemah jenari itama kena bukna kubas api ingan nutung persembahan persadaan dai. Kenca bage tupung paha si arah lebe bajar biri-biri ndai enggo itasakan harus ibuat imam. Jenari itama kena radu rasada roti si mekapal, rasada roti si menipes si ibas keranjang dai kubas tan kala Nasir ndai. Seterusnya imam harus ngedeskan si enda krina jadi sada persembahan si khusus man Tuhan. Enda krina jadi sada persembahan si badia man imam. Tambah-tambah tenten rasnahe biri-biri sikin si kerajangan imam rikutkan undang-undang. Kenca si enda krina kala Nasir ndai koban si minum anggur. Enda me peraturan-peraturan man kala Nasir. Tapi adis kala Nasir erbulawan mereken persembahan lebih asa persembahan si iperlukan rikutkan peraturan. Arus maka ipersembah kena sueras isi bulawenna
pasu-pasu imam. Tuhan nuruh Musa gelah ikata kena man Harun ras anak-anakna guna make kata-kata si tersurat arah teruh enda ibas ia masu-masu bangsa Israel. I pasu-pasu janah ikawali Tuhan kam. Mehuli janah meliaslah ia man bandu. I perdiatekan Tuhan kam, janah malam atendu ibahana. Janah nina Tuhan, adi ibelas kena gelarku, ibas pemasu-masun man bangsa Israel, emaka ku pasu-pasu ia. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Amin.